Nasaat.kgge тартуулайт. Устаз Абдишүкүр Нарматов. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир аял келди. Аби Саид Al-Khudri'den Allah Teala razı olsun. Kala ja'a imra'atun ila Rasul sallallahu aleyhi ve faqala ya Resulallah zahaba rical bi hadisik. Erkekler senin hadisingdi көп угуп kaldı. Erkekler daim siz menen birge. Hadis ugat, ayat ugat, şariat ugat. Faj'al lana min nafsika yawman. Bizge de bir günüңүздү bölüň dedi ayallar kelip. Na'tika fih biz oşa gün keleyik. Tuallimna mimma allamak Allah. Allah üretken nerseden bizge de bir nerseni üretün dedi. Ayal kelip ya Rasulullah erkekler köp nerse ilim bilim alıp kaldı. Bizge de Allah üretken nerseden bizge üret bir günüңүздү bölüň. Faqa istemi'na fi yawmi kaza ve kaza. Fi makanin kaza ve kaza. Peygamber aytты, palan günü, pustançı günü, palan jerde toptoluglar. Moğondoy günü, moğo jerde toptolasыңар dedi. Fastama'na. Alar ayallar toptoldu. Peygamber aytkan günü. Fatahun peygamber geldi. Peygamber fa'allamahun mimma allamahullah. Allah bergen, üretken nerseden ayallarga şariat üretti. Sümme kal ki peygamber hadisinde şunu aytты. Ma min kunna imra'atun tuqaddimu bayna yadayha min waladiha salas illa kana la hijaba minan nar. O ayallar sizlerin arаңарда kim özüne murda 3 balasını Allah'a berse, özüden murda 3 balası kaza olsa, 3 bala ata-enesini dozoktan toskon parda bolot dedi. Ömür joldoştu jogotgon bir kança aylar kaygırat eken de nikesini жаңыртат eken. Ата-енесин жоготкон bir kança aylar kaygırat eken de keyin унутат eken. Bir tuğanını jogоткон bir kanat üzülgөндөй болот eken. Бирок ата-эне үчүн өзүнөн мурда перзент жоготуу бул айыкпаган жара экен. Анын кийимин көргөн сайын, анын жаткан жерин көргөн сайын, анын досторун көргөн сайын, минген машинесин көргөн сайын, аны ойлогон сайын жара кайрадан жараланып тап чыгарып ооруйта берет экен. Бирок ошого карабастан пайгамбар эмне дейт? Силердин аялдар кимиңер өзүнөн мурда 3 перзентин жоготса, ал дозоктон тосуучу тоскун болот dedi. Bir ayal turda ila пайгамбарга факалет имраат минхун я Расулаллах. Ава иснаин эки баламды жоготкон болсомчу dedi. Qala fa'adaha marratayn эки жолу ya Rasulullah эки бала болсоду dedi. Wasnayn Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнөн мурда эки бала кеткен болсо, эки баланы көмгөн болсо, эки баланы көмгөн болсо да, эки бала да ата-энени дозоктон тоскон болот деп пайгамбар жооп берди.